Kako vi vidite rasplet? Da li ovo sad što je počelo treba da se nastavi u tom smislu? Ja smatram da vojska mora hitno razoružati ustaše, a mi ćemo onda pozvati sve četnike vratiti nazad i razoružati sve četnike ako vojska to uradi. Ako vojska to ne uradi, a tu više vremena nema za čekanja, mi ćemo sami krenuti razoružavanje Hrvata. Mi smo ubacili i u sam Zagreb i u mnoge druge hrvatske gradove jedinice, posebne grupe ljudi opremljene i osposobljene za diverzantsko-teroristička dejstva. Ako Hrvati budu u onim krajevima gdje mi ne možemo zaštititi Srbe, maltretirali srpski narod, provodili genocid nad njima, mi ćemo da tamo gdje su Hrvati najslabiji da mere odmazde primjenjuju. A vi znate kad se primjenjuje odmazda, kad se primjenjuje osveta, ona je slepa i tu će stradati mnogi nedužni Hrvati, ali šta se tu može, neka na vreme misle kakve su posljedice i neka se ne lačaju ustaškog noža i ne prinose ga srpskom grlu. To im je posljednje upozorenje. Ako dođe do odmazde s naše strane, mi ne snosimo odgovornost za njene posljedice.